Акция иаарту напсыргәыҵас ҽалазырхәархыԥхьаӡара есышықәса иазҳауеит. Шьыжьнаҵы Аҟәа Республикатә хәышәтәырҭа ашьаҵәахырҭахь иааиуеит шьа азҭарц зҭаху ауааԥсыра. Адкыларҭаҿы алабаранцәа ракәзар иааиуа ауаашәҟәы иҭаргалоит. Адонортә шьа азҭарц иааиз ауаҩы дырхысуеит еиуеиԥшым апроцедурақәа. Игәабзиара иахәаԥшуеит, игәарҭоит ишьақәыӷәӷәара. Аха зегь раасҭа ихаду иааиҭаз ашьа анализ азыҟарҵоит. Абри акабинет аҿоуп уи ахьымҩаԥысуа. Зшьа азҭарц иааиуа ршьақәыӷәӷәара лаҟәымзароуп, еиуеиԥшым ачымазараҿқәа рцәа иаламзароуп. Иара убас араҟа ауаҩы икапангьы иацклаԥшуеит. Арахь иааиуа иҳаракгьы аҿарроуп. Есышықәса акциас ҽалазырхәала анаимироглеи хықәкыс иламоуп излалылшо ала ачымазаҩцәа рыцхраара. Сара избит ари имҩаԥысит ҳәа афеисбук аҿы зныкымкәа схаласырхәхьеит. Сара исҭаххеит изласылшо ала срыцхраап ҳәа аӡәы иҭаххап, сшьа знало аӡәы дҟалап. Сайт игәаҳҭеит, счымзаӡымакгьы, сдавлениагьы бзиан, убри аҟынтә инсаҳалагьы схы аласырхәит есқьынагьы. Донорс ирго ашьа аҵәахырҭаҿы иҟазар ауеит шықәсык, аха аҵәахырҭахь ианиаанӡа иара еиуеиԥшым аетапқәа ирхысуеит. Абра абыржәы ашьа наҳга ашьҭахь игәаҳҭоит агруппа иарбану. Сыварткақәа наҳҭалеит, уажәы игәаҳҭоит. Абри ашьа агара ашьҭахь абанк ахь иҳашьҭуеит. Анализ ашьа иангәаҳҭалак ашьҭахь еижәы-жәохә мшы иҭагылазароуп ахолодильник аҟны. Еижәы-жәохә нахыс иалаҳхуеит аплазма. Уи аплазма иҭагылазаруеит шықәсык. Ареакциа аҿартәи иҿкаара иаарту анапсыргәыҵа имҩаԥнагоижьҭеи ҩышықәса ҵуеит. Уи ахаҭарнак Константин Васильев иазгәеиҭеит рпроект хықәкыс ишамоу ауааԥсыра агәыҳалалра рылааӡара. Несколько лет назад у нас был волонтерский центр при Госкомитете по делам молодежной политики. Мы проводили различные акции. У нас была такая идея развить донорство крови в добровольной республике. Со временем это переросло в целую молодежную организацию «Открытая ладонь». Мы пополняем банк крови и заодно популяризируем добровольное донорство. У нас в команде 10 человек, бывает чуть больше, чуть меньше. Мы находим доноров через соцсети, через СМИ, там бывает какая-то там рассылка. Стараемся помогать банку крови. Адонортә шьа рыԥсы еиқәнархахьеит аӡәырҩы ахәышәтәырҭа иҭашәаз ауааԥсыра. Еиҳаракгьы ари ԥсеиқәа рхагак ҩаҩызоуп амҩатә машәыр ианиаз ауаа рзы. Акциа иаарту анапсыргәыҵа мҩаԥыслоит Аҟәатәи ареспубликатә хәышәтәырҭаҿы есыҽны. Дениза Гергиев-ԥҳа, Инал Агәахаа, Аԥсуа телехәаԥшра.